дар вилояти Суғд то охири соли 2022 145 корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ сохта ба истифода дода мешавад. Ин кор аз рӯи нақшаи тарҳрезикардаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят роҳандозӣ мегардад. эҳтимол аст корхонаҳои бунёдшаванда беш аз 3000 нафар сокинонро бо ҷойи кори доимӣ таъмин намояд. дар ин бора раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода зимни нишасти хабарӣ ба кормандони воситаҳои ахбори умма маълумот пешниҳод намуд. ҳадафи асосии ташкили корхонаҳои хурду бузург ин бо ҷойи кори доимӣ таъмин намудани сокинон аст. давоми 6 моҳи соли 2022 дар миқёси вилоят 75 корхонаву коргоҳҳои нав бо 2239 ҷойи нави корӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. дар вилоят фаъолияти 10 корхонаву коргоҳҳои пойафзолдӯзӣ ба роҳ монда. дар моҳҳои январи-июни соли ҷорӣ истеҳсоли пойафзол ба 254,700 ҷуфт расонда шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли сифарӣ 72,200 ҷуфт ё 1,5 баробар зиёд мебошад. дар вилоят давоми 6 моҳи гузаштаи соли 2022 75 корхонаҳо ба фаъолият оғоз намудааст, ки яке аз он фабрикаи пойафзолбарорӣ дар шаҳри Исфара мебошад. он бо сармоягузории соҳибкорони рӯз ба истифода дода шуд. дар ин коргоҳ 100 нафар сокинон бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. 80% маҳсулоти истеҳсолии ин коргоҳро ба Федератсияи Русия содирот мекунанд. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода иброз медорад, ки бо ташкили корхонаҳои хурду бузург маҳсулоти воридотиро ба содироти иваз хоҳанд кард. оянда иқтидори истеҳсоли ҳамин корхона бо зиёд карда мешавад ва ман боварии комил дорам, ки инам як маҳсулоти воридотӣ васкунанда аст. мо мана коркарди пӯст ва истеҳсоли пойафзолро зиёд карда истодем. мана 10 корхона шуд ва мебаъд низ мо то 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо даҳҳо корхонаҳои нави истеҳсоли пойафзолро ба роҳ монда. он воридоте ки имрӯз аз нерӯи шуда истодааст, марҳила ба марҳила мо ина маҳкам мекунем. дар шаҳри Бӯстон бошад давоми 6 моҳи аввали соли 2022 7 корхонаву коргоҳҳои хурду бузург ифтитоҳ гардида 6 коргоҳи дигар фаъолияташро маҳкам намуд. дар ин бора раиси ин шаҳр Мавсума Муинӣ ҳангоми нишасти хабарӣ маълумот дод. дар ин давра 3 адад корхонаи нави саноатӣ ба фаъолият оғоз кардааст. корхонаҳое ки давоми 6 моҳи соли 2022 аз 36 адад корхона умуман фаъолият накарданд. инам албатта баъзе сабабҳои объективӣ ҳам дорад. масалан кӯчидани ҳамон корхона ба дигар ноҳия, ё ин ки самти истеҳсоли худро дигар карданд, ё ин ки номи корхонаи худро дигар карданд, ё ин ки мавсими будани корхона аз ин сабаб 6 корхона кор накардааст. аз фаъолият боз мондааст. кор накардааст, лекин корбарӣ барои он корхонаҳое ки онҳо дар оянда кор наметавонанд, яъне ки ҳамон корхона аллакай ба дигар ноҳия кӯчидааст, ин ки самти фаъолияташро дигар кардааст, барои аз рӯйхати онҳо баромадан мо аллакай корбарӣ карда истодаем. соҳибкорони дахлиҳо инҷа ҳузур доранд ва ман бовар дорам, ки дар омори моҳи июл аллакай ин нишондиҳандаҳо дигар мешаванд. ҳоло дар шаҳри Бӯстон 36 корхонаҳои хурду бузург фаъолият мекунад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо назардошти хизматрасонии барқу об ба маблағи 324,1 миллион сомонӣ таъмин гардидааст, ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 50,4 миллион сомонӣ зиёд мебошад. танҳо аз ҳисоби корхонаҳои саноатӣ 286,2 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардидааст. аз ин рақам маҳсулоти содиротӣ ба маблағи 1 миллион сомонӣ ба роҳ монда шудааст. корхонаи истеҳсоли маҳсулоти заргарӣ ва арбухонии зарисӯхти корхонаи воҳиди давлатии фурӯзоти нодири Тоҷикистон, корхонаи истеҳсоли халтаҳои калонҳаҷми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Суғдпак 2 ба истифода супорида шуд, ки бо рӯҳияи болида ва масъулияти баланд соҳибкорони шаҳр дар раванди саноатикунонии босуръати мамлакат саҳми назаррас гузошта истодаанд. вобаста ба содирот айни замон бо корхонаҳои наве ки ифтитоҳ шуданд, нуртест, корхонаи Тоҷфилис химияхои печон ҳастанд, мо корбарӣ карда истодаем барои содирот кардан ба кишварҳои Россия, Беларусия айни замон корбарӣ рафта истодааст. албатта ҳоло кам аст,
کم است. شما خرید که ندارید. اوید با تأسیس کارخانه و کارگاه‌های دوزندگی و تقویت استحصال لباس‌های مکتبی در ناحیه مورد اجرا قرار داده شده است که طلبات مؤسسه‌های تعلیمی با استفاده از کارگاه‌های خود و تطبیق شرطنامه با کارخانه‌های دوزندگی ناحیه پوره تامین کرده می‌شود. در واسه این برای تطبیق پوره آن در ناحیه 3 کارگاه نو تأسیس یافته ایستاده است که در آینده مسئله مذکور پوره از حساب ناحیه به عمل برآورد. این رقم در ناحیه مسجح باشد 31 عدد را تشکیل می‌دهد. یعنی در ناحیه مسجح 31 عدد کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی فعالیت می‌کند که موافق معلومات‌های آماری دام نیم ساله اول به مبلغ 67 میلیون و 164 هزار و 100 سامانی محصولات استحصال گردیده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 259 هزار و 300 سامانی زیاد میباشد که از روی فایزناکی بیش از 100% را تشکیل می‌دهد. کارخانه که ما سویاقتری سویکور ناحیه کارخانه کارکرد چهارمغز زیرزمینی باشد کارها رفته ایستادند و در آنجا میشد با کارخانه برای بست و بند کردن چهارمغز زیرزمینی و اشتراک صاحبکاران ازبکستان هم کاربری رفته ایستاده است. در آنجا لینه‌های برای برآوردن از همون روی چهارمغز زیرزمینی شیرینی‌ها که صاحبکاران ازبکستان کاربری رفته دو سه نمود لینه‌ها میمونند، یعنی اسپورش رئیس ولایت است هم برای مغز یا چهارمغز زیرزمینی شکلات کار خود امروز هم خیلی میکنه. این هم با اشتراک صاحبکاران ازبکستان تاجیکستان و از مغز چهارمغز زیرزمینی حلو میکنه. این هم با اشتراک صاحبکاران تاجیکستان ازبکستان در همونجا موندن سیخ برآورده خرد این هم با صاحبکاران ازبکستان کاربری رفته است. اینا در ماه سپتامبر با اشتراک مهمون خط شده میشه. عموما در ولایت سوخت تا آخر سال روان 145 کارخانه و کارگاه‌های استحصالی ساخته می شود. این کار را مقامات در همکاری با صاحبکاران به انجام می رسانند. گفته می شود که بعد استفاده داده شدن کارخانه ها بیش از 3000 نفر ساکنان با جای کاری دائمی تامین خواهند شد. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.